салом арз мекунем ба хурду калону нафароне ки пайваста гӯш карда истоданд радиои Asia-Plus-ро. Соат дар душанбе 12:08 сана 24 апрел мо бошад меҳмононро дӯст медорем ва даъват мекунем ва зиёд меҳмон бошанд. Имрӯз аллакай севум соати шоу барномаи мо аст ва мо меҳмон дорем ва бениҳад хушҳол ҳастем ки меҳмонони мо ин нафарон ҳастанд ва марҳамат. Ошно мекунем. сафири Бритониёи кабир дар Таджикистон ҷаноби Хью Филпотт меҳмони мо шуданд. Дирӯз дар тақвим рӯзи забони англисиро ҷашн гирифта будем ва ногуфта намонад ки ин рӯзро бори аввал ташкилоти Созмони Милали Муттаҳид соли 2010 ҷашн гирифта буданд. Аз ҳамон сол то ин ҷониб ҳамасола санаи 23 апрел рӯзи забони англисӣ дар қатори дигар идҳо ҷашн гирифта мешавад. мақсади асосӣ чунин санаҳо ба хотири мустаҳкамгардонии анъанаҳои забонҳои сершумори ҷаҳонӣ мебошад. ҳоло садои форами сафири Бритониёи кабир Хью Филпоттро мехоҳем ки бишнавем. пеш аз ҳама салом арз мекунем ба шумо ва хушомадед ба радиои Asia-Plus ҳамроҳ бо ёрдамчии худ Парвиз Ҷамолов. Assalamu alaikum. Man خیلی خوشنودم در اینجا امروز در استودیو Asia-Plus و صبح بخیر. امروز ایلینی امروز دیروز بود روزی انگلیسی بین المللی و اگر ممکن من امروز به زبان انگلیسی به زبان انگلیسی گپ میزنم. سراول میخواستیم شما رو تبریک کنیم زیرا که دیروز روزی بین المللی زبانی انگلیسی زبانی مادری شما بود که و سلامتی بردوام رو عرضمند هستیم. در اینجا یک چند سوال هست و وایبر چت ما فعال است. اگر کی سوال داشته باشید مرحمت میتونید با رقم 8400107 سوال کنید. таври маълум аст рӯзи забони англисӣ ҳамагӣ 10 сол пеш муқаррар шудааст. оё дар ин муддат ягон анъанаи ҷашнгирии он пайдо шудааст? Yes, it's a sort of festival now. It's a sort of celebration, but I'm not sure whether we do anything special. бале дуруст аст. ман рости гап оиди пайдо шудан ягон анъанаи махсуси ҷашн гирифтани ин рӯзро хабар надорам. But what I would say is it's also the birthday of Shakespeare and an opportunity for schools, colleges and students all over the world to practice their English. And so I probably would say to you, use this day to practice and use the English language. ин рӯз рӯзи байналмилали забони англисӣ ҳам рӯзи таваллуди Вилиам Шекспир мебошад ки ба фикри ман ин як имконияти бузурге аст ки барои аз худ омӯдани хондани забони англисӣ аст. медонам ки дар якчанд мактабҳои Тоҷикистон аллакай якчанд чорамиҳо пайдо шуданд ки махсусан барои бузург кардани забони англисӣ қайд гирифта мешаванд. ташаккури зиёд ва дар хат саволро омода мекунем ва дар рафти суҳбат боз як маълумоти дигарро мехостам бидиҳам ба шунавандаи радиои Asia-Plus ки дар хат шоир ва драматург Уильям Шекспир ин бошад нафаре ки зиёда аз 1000 калимаҳои навро дар луғати англисӣ ворид намудааст. ба фикри шумо ҳангоми омӯхтани забони англисӣ кадом мушкилиҳо ба пеш меояд умуман? What are the main challenges? Well, I think finding a good teacher and finding people to speak English with, that's always a challenge. ба фикрам як мушкили он аст ки бисёр муаллим ёфтани муаллим бо сифат ки масалан забони англисиро бисёр нағз дарс диҳад. ва як мушкили дигар аст ки ягон англизабона ёфтан ки ба иш англисӣ ҳамсӯҳбат шавем. I think also it's important that you have confidence and any opportunity you get to use English, you use it. бисёр аз хурсанд мешам ки мебинам ки шумо мардуми тоҷик бисёр боварӣ ба худ боварӣ нағз дорад ки вақте ки имконият пайдо мешаванд ҳамчун ба забони англисӣ гап мезананд аллакай. бале ва ҳамзамон маълумот дар ин ҷо умуман савол омода шудааст ки тахминан чанд қадар одамон дар тамоми ҷаҳон бо забони англисӣ ҳарф мезананд. ростӣ мо маълумотро ҳам аз тариқи интернет пайдо кардем ки зиёда аз 400 миллион ё 500 миллион нафар забони англисиро забони модарӣ мешуморанд ва зиёда аз 700 миллиони дигар дуввум забони худ мешуморанд. That's a really good question. The easy answer is a lot.
but to be more precise, I think that there's something like 2 billion people now around the world who speak English. بسیار سوال خوب است. اینم با شما روزی هستم. میتونم گفتم که بسیار آدم با زبان انگلیسی سخن میکنن، لیکن چقدر که ما در خودی هم سامانه ویکی‌پدیا دیدیم زیاده از 2 میلیارد زیاده از 2 میلیارد است. من این یکی معلوماتی من خطا است این لازم گفتم. بله. And I had to look that up on Wikipedia because of course every year that number is growing. میدونم که شماره من نفرانی که با زبان انگلیسی گپ میزنن روز به روز زیاد میشن. 100% با این گفته شما روزی هستم که امروز زبان انگلیسی بین تمام مردم کره زمین این زبان معاشرتی است و همگان بین همدیگر با زبان انگلیسی زیادتر صحبت میکنن. Bale. It's a very important language in business, but it's also an important language for leisure, culture, hobbies. There's a lot of pop music, there's a lot of literature, there's a lot of TV in English. نه فقط برای فعالیت صبحگاهی فرض کردیم این زبان انگلیسی بسیار یک زبانی خوب است، هم برای مدنیت، هم برای ادبیات شناختن و بسیار دولت‌ها با این زبان علاقه گپ میزنن. таври маълумот дорем рӯзи забони англисӣ бо санаи зодрӯзи тавре гуфтед шекспир алоқаманд аст, аммо ба нафаре ки нав ба омӯхтани забони англисӣ шурӯъ кардааст кӯшиши хондани асарҳои шекспир дар нави аслияш хеле мушкил аст. Он ҷо калимаҳои қадима, ибораҳои душвор хеле зиёданд. худи шумо барои нафароне ки нав ба омӯхтани забони англисӣ шурӯъ карданд чӣ тавсия медиҳед? Китоб хонанд ва ё ин ки филмҳои ҷолиберо тамошо кунанд? бале, дар ин ҷо боз илова шудааст ки умуман забони англисиро ба ду тақсим мекунанд, яъне ки پیش از شکسپیر و بعد از شکسپیر. شما میدونید بله شکسپیر زبانی شکسپیر مشکل است امروز برای من داجه لکن the language of Shakespeare was really the point the English language changed in history, because Shakespeare in his day wrote in the language of the ordinary people. شکسپیر یک این شاعر بزرگی بود که وای تمام زبانی اسلوبی زبانی انگلیسی دیگر کرد، عوض نمود. Also recent films like The King's Speech and Green Book have exceptionally good actors who speak very, very clearly in English. So it will be fun to watch these movies, but also it's very good practice for your English. دو فیلم دیگر نامبر کردم میتونم که یکی از اونها با فکر شما میدونید وای سخنی پادشاه است و دیگرش وای کتابی کبود در اونجا و король говорит. من این فیلمنامه رو بارهای بار تماشا کردم، اگر خطا نکنم 3-4 مرتبه و در حقیقت فیلمنامه رو من هم نیز در جانب خود توصیه می‌کنم، زیرا که فیلمی حقیقی است که در تاریخ گذاشته شده است و از ماس انسان خودی وابستگی انسان است که چگونه زبان رو آموختن و چگونه سخن کردن لازم است. одатан сафирони кишварҳои гуногун қариб ки шахсиятҳои дастнорасанд. шумо бошед баръакс, ба мардум хеле наздикед ва дар чорабиниҳои мухталиф иштирок меварзед. масалан ба наздики иқдом оид ба ҳайвонҳои хонагиро дастгирӣ намуда будед. тоҷикистонiyonро дар шабу рӯзи наврӯз бо суруди зебои худ табрик намудед. ин ба мардум наздик буданатон бо чӣ алоқаманд аст? تشکری زیاد. in mumkin brandi man. I cannot speak about my other colleague ambassadors, but I was sent here by my head of state, Her Majesty the Queen, to represent the United Kingdom and its people in Tajikistan. And I can only do that if I get to know the great Tajik people, and that's what I do. And to do that, I need to be close to them. من درباره دیگر سفیران هیچ چیز گفتن نمیتوانم، لیکن سروری دولتی من و ملکه بریتانیا کبیر مرا همچون نماینده بریتانیا کبیر به تاجیکستان فرستادند. من میتوانم که این کار را کرد به شرطی که با خلق تاجیک از نزدیک شناخته شوم. You know, I know so many people here now, but of course there are still so many people that I have not had a chance to meet, and I'm sorry that that's not happened. And hopefully today some of your listeners will be like meeting me as well, and so I'm really happy for that opportunity.
албатта ман бисёр одамонро мешиносам ва бо бисёри одамон шинос нестам, афсус. Ман имрӯз бисёр хушҳол ҳастам, хушбахт ҳастам. Имрӯз бо шунавидагони Радио Asia-Plus шинос шудаам. I travel a lot in Tajikistan, and I like to visit many of the rural areas, many of the other cities, and in fact next week I shall be travelling again, sadly for the last time, but travelling again to the south. ман дар тоҷикистон бисёр сарӯгашт мекунам. афсус ки вақти ман дар тоҷикистон тамом шуда истодааст, аллакай моҳи июн ман меравам аз тоҷикистон, лекин ман бо ҳам дар ҳафтаи оянда як-ду сафари дига дорам. But it's probably important to say is much of my work here in Tajikistan has been about reaching out to everybody, to reaching out to a wide number of people. For example, my work on the Bob's Music Award and my work on the My Vision film project. It's about reaching new people. дар ҳақиқат гуфтанӣ ҳастам ки сабаби ташкил намудани баъзе лоиҳаҳои машҳур, масалан лоиҳаи Bob Music Awards ё ки масалан лоиҳаи My Vision нигоҳи ман, ин сабабаш дар он буд ки шинос шудам ба мардуми Тоҷикистон. And I've been so lucky because I've made so many good new friends, real friends, people who I like to spend time with through these sorts of activities where I'm meeting people who do not mix in political circles, who do not mix in diplomatic circles. And this has been certainly my greatest joy, but also I hope has also allowed those people to understand that life a little bit better. ман бисёр хуб буд барои ман ки ҳамчанд имконият доштам ки бо якчанд бисёр нафарони хуб, бисёр рафиқон пайдо кардам Тоҷикистон, ба якчанд нафарони хуб шинос шудам ва он нафароне ки ман бо ваё вохӯрдам ва на фақат аз масалан ба сиёсат алоқа доштан, нафарони оддӣ буданд ва ман бисёр хурсанд будам ки ба ваё шинос шудам бо тавассути ҳамон лоиҳаҳое ки мо дар Тоҷикистон кардем. سوالی دیگر رو میخواستم با شما تیم در موردی که آموزش زبان تاجیکی چقدر وقت به شما لازم اومد که تو اینکه زبان تاجیکی رو آموزید و همزمان دشوار نبود آموختن زبان تاجیکی؟ مشکل بود. لکن شما میدونید من خیلی از میبینم زبانهای نو، زبانهای خارجی و همچنین من در اینجا در تاجیکستان قرار دارد و ما اصلا هم که زبان رو مختن و حلقی تاجیک زبانی تاجیکی گپ میزنم. And so to go back into English for a moment, and so when you visit a country, it is respectful, it is polite, but it's very useful to be able to speak the language. فرض کنید شما با دولت خارجی سفر دارید، دانستن زبان بسیار فایده‌مند است. افضلیش شما می‌دهد که اگر شما زبان رو دانید شما میتونید با مردم اون دولت هم صحبت شوید. و ریسپکت خود رو هم نیز میگیرن در اینجا. این یک اشتباهی احترامی است. بله درخت. I like very much to do my own shopping in bazaar. I like very much to do business when I'm buying all of my products, and to do this you need some good bazaar Tajik. مثلا بسیار وقت میشه که من با بازار میرم یگان خرید میکنم، بعد در وقتی خرید اما دانستن زبان تاجیکی اهمیت کلان دارد. So ممکن تاجیکی من خیلی کوچکی است. نه تاجیکی تو نمی‌جانم باشه. شما صحبت کرده ایستاده مهم که شما رو فهمیده ایستاده اینش برای ما مهم است. و در تاجیکستان چی با شما از همه بیشتر پسند اومد؟ رسم و عادت، آدمان، آشخانه بیشتر از چی قناعت بخش شده؟ با شما پسند از چی؟ همش. آشی پلاو. البته خودش ما یاد گرفته دلکای تیار کردنی آشی پلاو رو راستش رو میگفتید شما یکی میپسید آشی پلاو؟ بله شما میدونید عادتاً برای من بهتر است آشی پلاو با سمیتانی
من نمیدونم سمیتانی چکا نه چکا نه نه من قیماق. And this is something of a scandal to my Tajik friends to put smetana because it should be chaka. بسیار مثلا رفیقانی من که تاجیک هستن ولی نمیفهمن برای که ولی آش با سمیتان نمیخورن با قیماق نمیخورن. این یک اصول خودی شما هستن که یکی فکر عقیده که برآورده که با چی میخته کرده استعمال کردن ممکن است آش را. بله و همچنین من موهی در پلوف ایلووا میکنه در انگلیا من دارم زیاد موهی از بحر بله از بحر و گوشت موهی از بحر این خیلی ناز برای پلوف همچنین این خیلی ناز برای سلامتی انسان درخت. ما میدونیم که شما لایحه موسیقی جایزه باب رو دستگیری مینماید. به نزدیکی باشد لایحه اوید به موزاییک دوشنبه و تاسیس صفحه اینترنتی آن رو دستگیری نمودید. سبب دستگیری نمودن این تشبوس ها از جانب شما در چی است؟ سوالی خوب، تشکر. Yes, I mentioned Bob's Music Award earlier. I feel proud like a parent, really, for that competition and the brand, and I hope it will grow. Bob was a friend and colleague who sadly died suddenly during my first year here. And so a mixed group of friends wanted to do something to remember him, and also to create something that lasted. And so I suggested, I proposed a competition for an original singer-songwriter. این یکی از لایحه‌ها میباشد. بیما بسیار فخر میکنم برای دستگیری نمودن این لایحه. بوب لیوینگتون این یکی از همکاران من بود، یک رفیقی من بود که افسوس در وقتی که ما یکم سال در تاجیکستان کار میکردم از اون چشم پوشید و به خاطر بوب ما یک میخواستیم یگون چرابین یگون مرقه فراهم تشکیل کنیم که و سر کرده از آن سال ما هر سال همون جایزه موسیقی بوب هر سال میگذاریم. این کار خیلی مشکل بود. It was very difficult because everybody around me was saying this cannot possibly work, and some people even told me that Tajik young people were not interested in writing their own music. در اول وقتی که ما مونم یکم جایزه موسیقی بوب رو کرده بودیم این بسیار مشکلات بسیار بودن. و یک چند نفرانی گفتن که این لایحه کار نمیکنه در تاجیکستان چون که در تاجیکستان همون سرایندگان کم هستن که سروده خودشون مینویسن. But I know that was complete nonsense, that complete rubbish, because I know people and I know people all around the world, and everybody has something they want to say or something they want to sing about. Sometimes they just need the chance. They simply need the space. They need the platform. And so I pushed ahead with a small group and made it happen. یک من میدونستم که باوری داشتم این فکر خطا است برای که خودم شناس بودم با یک چند نفران بسیار با قابلیت که میدونم که وایبا فقط امکانیت دادن در کار است. یگون استودیو تشکیل کردن در کار است، یگون تجهیزات دادن در کار است. دستگیری اومد باشه. و دوستان عزیز شنوندگان گرامی روز با اتمام میرسد. با محترم سفیر هیو فیلپوت در نوبت خود باشد ما مینداری خود رو بیان میکنیم. تشکر زیاد که امروز شما مهمونی ما گشتید. ببینید ما خوشحال هستیم. برای جون به شما هم نیست ما مینداریم که ترجمه کردید و باری دیگر میخواستیم تبریک کنیم همه اون نفرانی که زبان انگلیسی رو میآموزند میدونند و زبان مادری آنها است، زیرا که دیروز روز بین المللی زبان انگلیسی بود. و همچنین از نام کلی شنوندگان رادیو آسیا پلوس با شما عرض سپاس. سلامت و خانواد باشید و حتما اون آشی که شما به ما توصیه دادید با موهی نزدیک کرده باشد روزای نزدیک استعمال میکنیم. اگر موهی خوب است پیدا میکنیم برای شما موهی خوب رو. و دوستان عزیز به شهریار با همراه گلندو هم نیست خیر خوش میکنند. خود رو احتیاط کنید تو ارتباطی نوبتی تو پگو خیر خدا سایبانی هر یک شما. ادیوس.